Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari keluarga Pororo teman-teman. Wow, oke, coba kita mulai mencari di sini yuk teman-teman yuk. Wah, mereka bersembunyi di mana nih teman-teman ini? Wow, oke, coba kita lihat di sebelah sini yuk teman-teman yuk. Wow, lihat teman-teman. Wiu, ini ada apa nih teman-teman ini? Wiu, coba kita lihat yuk teman-teman yuk. Wiu, oke, kita buka saja ya. 3, 2, 1. Wow, lihat teman-teman. Wiu, mantul nih teman-teman nih. Wah, ternyata ini keluarga Pororo teman-teman. Wow, mantul. Ini ada Pororo. Wow, ini Bobby. Wah, ada keluarga Cocomelon juga ya teman-teman ya. Wow, mantul. Ini ada Krong. Wow, ada bebek lucu. Mantul. Ada Harry. Mantul nih teman-teman nih. Wow, ini Krong. Lihat teman-teman. Wow, oke, kita tinggalkan keluarga Pororonya di situ ya teman-teman ya. Sekarang kita mau mencari lagi teman-teman nih. Kira-kira di mana lagi ya teman-teman ya? Lihat teman-teman. Wow, itu apa nih teman-teman nih? Coba kita buka saja ya. 3, 2, 1. Wow, lihat teman-teman. Mantul. Ini banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wow, mantul nih teman-teman nih. Wow, ini ada mobil truk Robocar Poli teman-teman. Mantul. Wow, ini ada mobil truk penggiling sampah Max. Wow, mantul ya teman-teman ya. Ini ada mobil taksi teman-teman. Wow, mantul. Lihat teman-teman. Ini ada siapa nih teman-teman ini? Ini ada mobil ambulan Robocar Poli. Mantul. Wow, lihat teman-teman, ini ada Caca ya teman-teman ya. Wow, mantul. Oke, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Wow, di mana nih teman-teman ini? Lihat teman-teman. Wow, ini banyak sekali lagi ya teman-teman ya. Mantul. Ini ada helikopter. Wow, ini ada mobil polisi Robocar Poli teman-teman. Wow, mantul. Lihat teman-teman, ini ada mobil balap. Wow, mantul. Ini ada mobil fire rescue. Wow, mantul. Wow, ini ada mobil bus sekolah teman-teman nih. Bus sekolah Robocar Poli. Mantul. Oke, kita cari lagi ya teman-teman yuk. Di mana ya teman-teman ya? Kira-kira masih ada lagi enggak ya? Lihat teman-teman. Wow, mantul. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Wow, oke. Ini mobil apa nih teman-teman nih? Itu mobil monster. Wow. Ini mobil pemadam kebakaran. Mantul. Wah, ada Tayo besar nih teman-teman nih. Tayo besar warna kuning. Mantul. Wow, ini ada mobil Tayo warna merah. Wow, mantul. Lihat teman-teman, ini ada mobil Tayo warna hijau. Mantul. Ini ada mobil Tayo 02 warna kuning. Keren sekali ya teman-teman ya. Wow, ini ada mobil balap. Wow, mantul. Lihat teman-teman, ini ada mobil Tayo 120 warna biru. Wow, mantul. Lihat teman-teman, semuanya sudah terkumpul ya. Wow, oke, kita sudahi saja ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.